conmemoración al 60 aniversario de relaciones diplomáticas entre Corea del Sur e Israel, se llevó a cabo el concierto de paz del Coro Gracias en Tel Aviv y en Jerusalén del 18 al 20 de octubre. El primer concierto de paz fue organizado en el Auditorio Smolars, ubicado en la hermosa ciudad costera del Mediterráneo, Tel Aviv. Este auditorio forma parte de la Universidad de Tel Aviv y es el más grande de la ciudad. El presidente Joe Biden, el ex primer ministro británico Tony Blair, el músico Yo-Yo Ma, entre otras distinguidas personalidades, han realizado seminarios y conciertos en este auditorio. Ante un recinto lleno con 1.200 invitados, el gran rabino Jonah Metzger y la vicealcalde de Tel Aviv, Chen Kraus, dieron las palabras de bienvenida. El gran rabino expresó que existen muchas similitudes entre Corea del Sur e Israel y que ambos países seguirán creciendo gracias a la fe. También reconoció que el pastor Oxo Park superó las dificultades y logró dar un gran impacto en todo el mundo mediante la Biblia. Por otro lado, la vicealcalde Chen Kraus expresó que la paz es parte de la cultura judía y el sueño que Israel desea alcanzar. Peace is a dream. It is a dream we want to accomplish by joining forces and making this dream for peace a reality. 평화는 꿈입니다. 그래서 우리는 서로 힘을 합쳐서 이 꿈을 현실로 이루기를 원합니다. Israel is a country that suffers a lot from terror attacks. But we, the people of Israel, have never given up on peace. 이스라엘에는 테러가 자주 일어나지만 우리 이스라엘 사람들은 평화를 포기한 적이 없습니다. Peace is a part of our culture and religion. 평화는 우리의 문화와 종교의 한 부분입니다. We will be very proud and honored to have you take part in promotion this important cause. 그래서 이 중요한 평화를 위해 여러분들과 우리가 함께 할 수 있다는 것이 우리는 아주 자랑스럽고 큰 영광입니다. We welcome you and hope that you will always enjoy the privilege of coming to our country. 여러분들을 환영하고 우리 나라에 오신 이 시간을 여러분들이 즐기시기를 바랍니다. The city of Tel Aviv Jaffa is open to you and opens its doors to everything it has the offer. 여러분들에게 텔아비브 자파 우리의 도시는 여러분들을 환영하고 여러분들 앞에 모든 문을 열겠습니다. Bajo la dirección de Boris Abalyan, director de orquesta de talla mundial, dio inicio la escena musical del Coro Gracias. La primera pieza estuvo a cargo del chelista Iván Sentensky y el violinista Cengiz Osmanov, quienes interpretaron la lista de Schindler y una canción tradicional hebrea titulada Hava Nagila. I have to say that I am so impressed and that I'm so happy that I had the opportunity to be here and to be part of this event. First of all, I would like to congratulate to Israel and to South of Korea 60th anniversary of the diplomatic relations. It is a really great achievement and this is something really very important. This concert was amazing, fantastic, something that really it's very difficult to explain what I feel. But I find something for everybody. There were classic music, there was new popular music for everybody. 我真的觉得这是一场世界级水平的音乐会，每一个环节，每一个演员表现的都是那样的 perfect， 那么的完美，所以我很震撼。在这场音乐会当中，我很震撼，我也有好几次，我觉得我都想落泪，那是一种灵魂的震撼，所以我非常的感恩能参加这场音乐会。 Durante el mensaje, el pastor Oxo Park testificó acerca de cómo vivió condenado por causa del pecado y explicó que mediante la Biblia descubrió el secreto del perdón del pecado y esto trajo a su vida felicidad y el cambio. Dio algunos testimonios sobre el poder que Dios manifiesta en el hombre en cuanto éste se une a su voluntad. Concluyó explicando acerca de la paz que el ser humano obtiene al encontrarse con el amor de Dios. Aprovechó para mencionar su deseo de implementar la educación para el desarrollo del intelecto en Israel y así transformar el futuro de sus jóvenes. 하나님의 말씀은 살았고 The word of God is alive 운동력이 있어서 and it is powerful. 여러분 그 말씀 누구 마음에는 들어가서 믿어지면 So whosoever receives those words and believes them in their heart, 이라는 그게 너무 신기한 거예요. it's so amazing the word works through them.
so amazing. 성경은 하나님 말씀이에요. But the Bible is the word of God. 누구든지 Whosoever 그를 믿으면 believes in him 멸망치 않고 shall not perish, 영생을 얻는다고. but have everlasting life. 너무 놀라운 거. It's so amazing. Entre los invitados que escucharon el mensaje de fe en el concierto de paz estuvieron presentes pastores que anhelaban que el evangelio fuese establecido en el corazón de los asistentes. There were some rabbis, Jewish, religious Jewish people in front of us. I was sitting on the second row, and my wife and I and other people from the group were praying while the preaching was on, praying that God would open their heart and their mind to receive the word of God. And I picked up some promises from the word of God that God said, whoever believe it shall be saved. And we prayed for them dearly, and we came out of the concert very blessed and strengthened by the preaching of the word of God. Yeah, I liked what he preached, spoke of God mainly, but we, in our turn, we were praying for the Jewish guys who were sitting, that God will open their eyes and mind and receive what he preaches. He preached a powerful sermon. I wish he can come and preach in our church. El concierto de paz del Coro Gracias realizado en Tel Aviv en conmemoración al 60 aniversario de relaciones diplomáticas entre Corea e Israel tiene su siguiente presentación en Jerusalén los días 19 y 20 de octubre. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. ¿Cómo están, señores? El seminario del Pastor Supar junto con el Coro Gracias en el Estadio Shamshir. Estamos en el primer día. Hace poco hemos visto las cosas que han ocurrido en Israel. Yo también he caminado, he ido junto en Israel y he visto como muchos estaban felices, más que cualquier otra cosa, mucha gente. La sangre del Señor Jesús, el poder de Dios, todos nuestros pecados lo ha lavado y somos justos. Y compartiendo la palabra con amén, nosotros hemos estado juntos. Ha sido un momento maravilloso. Dios durante esta semana en el Estadio Shamshir, el seminario bíblico, realmente tanto se goza y realmente hemos estado felices, emocionados preparando todos los que vienen aquí. Espero que haya la gracia del Señor. Vamos a orar y empezar el seminario bíblico. Es el pastor Min-Chol Lim, presidente de la misión Buenas Nuevas. Vamos a orar. Dios Padre, muchas gracias. Señor, especialmente
para la ciudadanía de Seúl que usted amó. Usted a su siervo precioso en este estadio lo ha erigido, como también para la ciudadanía ha hecho para que anuncie la palabra del Evangelio, y nos ha dado el tiempo, la hora, y le agradecemos. Señor amado, el mundo entero por la guerra, como también por la pandemia, ha perdido la esperanza y mucha gente está con miedo. Señor, lo que ellos realmente necesitan es la palabra de Dios, y es la libertad, la paz que puede disfrutar aquella gente. Usted eligió a su siervo en cada lugar, permite para que anuncie la palabra, y los que oyen aquello hace para que se despojen del pecado y obtengan la justicia. Señor, el mes pasado nosotros hemos ido a Israel y el siervo de Dios hemos visto nosotros el video. A miles de judíos usted permitió que se anuncie el Evangelio, y es el último lugar de la misión que queda, y en ese lugar, Jerusalén, usted ha permitido para que anunciemos la sangre del Señor Jesús. Señor, mediante la gran campaña en Seúl, en el corazón de las personas que participan, para que se puedan despojar del pecado y obtengan la justicia, ayúdenos. Nosotros hemos hecho la transmisión mediante el periódico, hemos dado a conocer, y los miembros amados han ido en las calles a anunciar a mucha gente. Señor, a las personas que lo han oído, guíelos hacia el seminario, y el corazón de todas las personas que puedan tener un mismo corazón con el siervo que anuncia la palabra, y que aquella palabra pueda señalar nuestro pecado, y que podamos despojarnos del pecado, y que tengamos la fe de creer en Jesús, de tal manera para que aquello guíe nuestro corazón. Queremos que nos bendiga y nos dé la gracia. Hoy es el momento que empieza, que el Espíritu Santo pueda guiar el corazón de todos nosotros y nos guíe. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias. Nuestro seminario bíblico ahora se está transmitiendo en el mundo entero, y muchos pastores están junto con nosotros, como también pastores representantes de cada nación. Hoy, el pastor de Costa Rica, vamos a invitarlo, es el pastor Rigoberto Vega Alvarado, es el pastor presidente de la Iglesia Protestante en Costa Rica. Buenas noches, Dios les bendiga. 안녕하세요. 하나님의 축복이길 바랍니다. Estoy muy contento de estar esta noche acá una vez más. 제가 다시 한번 이 자리에 있게 돼서 너무 감사합니다. Vengo de un continente que está profundamente agradecido. 저는 하나님께 정말 감사함이 있는 그 대륙에서 왔습니다. Por el trabajo y la labor que la Misión Buenas Nuevas ha realizado durante los últimos años en América Latina. 저희 중남미 대륙은 선교회에서 많은 일을 하셨습니다. Traigo saludos y un profundo agradecimiento de mi continente. 저는 중남미를 대표해서 여러분들께 감사를 드립니다. Y también una felicitación por los 60 años que está cumpliendo la misión de predicar el Evangelio de Jesucristo. 그리고 선교회가 60년 동안 이 복음을 전한 것에 대해서 정말 깊은 감사를 드립니다. En el año 2018 fue la primera vez que tuve la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación a través del siervo de Dios. 2018년 제가 처음으로 이 CLF에 참석해서 박 목사님의 말씀을 들을 수 있었습니다. Vine a este lugar con mucho temor, con muchas dudas y con preocupaciones. 제가 이 자리에 왔을 때는 제 마음에 의심도 많았고 또 두려움도 많았습니다. Sin embargo, al escuchar la claridad y la transparencia del mensaje de salvación y de redención de vida eterna, 근데 목사님의 말씀을 들으면서 좀 영생에 대해서 또 이 죄 사함에 대해서 말씀을 들으면서 너무 감사했습니다.
quedé profundamente conmovido y agradecido con Dios por la claridad de entender lo que realmente Jesús hizo por mi vida en la cruz del Calvario. 그 예수님이 갈보리 십자가에서 무엇을 했는지에 대한 정확한 그 메시지가 제 마음에 들어왔습니다. Logré entender después de muchos años que quien justifica es Dios. 하나님께서 우리를 의롭게 하시는구나, 그 부분에 대해서 정확하게 제가 이해를 할 수 있었습니다. Que por medio del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, Él pagó todos mis pecados de una vez y para siempre. 예수님이 십자가에서 못 박히심으로써 저의 모든 죄를 다 사셨다는 것을 제가 믿게 되었습니다. Agradezco a Dios entender a través del mensaje del siervo de Dios que no hay nada que yo tenga que hacer para poder haber alcanzado mi salvación y la vida eterna. 박 목사님의 그 복음의 메시지를 통해서 제가 의롭게 되는 것은 제 행위와 상관이 없다는 것을 정말 제가 믿을 수 있었고 받아들일 수 있었습니다. He entendido en mi corazón que este mensaje tiene que llegar a todas las criaturas. 이 복음의 메시지가 모든 사람들에게 전파되는 게 하나님 뜻이라는 마음이 들었습니다. Tuvimos la oportunidad de predicar este mensaje a través del siervo de Dios aún al presidente de nuestra nación. 목사님을 통해서 저희 전직 대통령님께 이 복음을 전할 수 있는 그런 기회가 있었습니다. El siervo de Dios entró a la oficina del presidente de Costa Rica. 목사님께서 대통령 집무실에 들어오셨습니다. Y lo primero que hizo fue abrir las escrituras. 먼저 뭘 하셨냐면 성경을 여셨습니다. Y predicarle el mensaje de la redención y de la vida eterna a mi presidente. 이 구속의 이 메시지를 저희 전직 대통령님께 말씀 전하기 시작했습니다. El presidente quedó tremendamente impactado con el mensaje de salvación. 저희 대통령님께서 이 구원의 이 복음의 메시지에 대해서 정말 놀라는 반응을 보이셨습니다. Después, en una conversación privada, 이 목사님으로부터 말씀 듣고 나서 저하고 개인적인 교제를 할 수 있었습니다. el presidente me dijo, 대통령께서 저에게 뭐라 하시냐면, Pastor Rigoberto, 리고레토 목사님, gracias por este hermoso regalo. 정말 이 하나님의 멋진 선물을 저에게 주셔서 너무 감사드립니다. De haber traído al reverendo Oxupar a esta oficina. 이 박옥수 목사님, 내가 존경하는 박옥수 목사님을 이렇게 내 사무실에 모시고 오셔서 너무 감사드립니다. Esta será una de las mejores experiencias que yo me llevaré de mi presidencia. 제가 이 정부를 이끄는 이 5년 동안 이 목사님 만난 이 경험은 아주 최고의 경험일 겁니다. Porque tuve la oportunidad de escuchar un mensaje de salvación con claridad, con transparencia y honestidad. 이 구원의 메시지를 정말 명확하게 내가 들을 수 있었고, 정말 목사님 마음에 다른 의도가 없이 정말 순수한 마음으로 저에게 복음의 메시지 전해준 것을 제가 볼 수 있었습니다. Finalmente quiero dar gracias a Dios 하나님께 감사를 드린다고 하셨습니다. por la vida de su siervo, hermano Oxupar. 그리고 저도 박 목사님의 삶을 통해서 목사님 삶이 너무 감사하고, 목사님께서 저희들에게 해주신 그 모든 것에 대해서 감사를 표현합니다. Que Dios le conceda muchos años más y mucha salud. 하나님께서 목사님께 더 많은 삶을 주시고 더 오래오래 살 수 있게 하나님께 부탁을 드립니다. Para que pueda seguir bendiciendo nuestras vidas y nuestras naciones. 저희를 계속 방문해 주시면서 저희들을 축복하시고 저희 중남미 대륙을 축복해 주시길 바랍니다. Con el mensaje de la salvación y la redención eterna. 이 구원의 메시지와 영원한 속죄를 계속 저희들에게 전해 주시기 바랍니다. Muchas felicidades, Misión Buenas Nuevas, y gracias, reverendo Oxupar, por su vida, su ministerio y su testimonio. 기쁜 선교회를 축하하고 또 목사님의 삶을 또 축하하고 감사드립니다. Bendiciones. 하나님 축복이 여러분에게 임하길 바랍니다. 감사합니다. Muchas gracias. Vamos a darle un gran aplauso. Dios, cuando el presidente de Costa Rica oyó este evangelio, se gozó como ello mediante este seminario en el corazón de cada una de las personas obsequiará ese gozo. En esta hora, antes de oír la palabra, vamos a alabar a Dios. Es el mejor coro del mundo.
el coro Gracias ha preparado. Es el grupo Candlestick lo que ha preparado. Have a little talk with Jesus. Say yes. Vamos a darle un gran aplauso. I once was lost in sin, but Jesus took me in, and deadly light from heaven filled my soul. He bathed my heart in love and wrote my name above, and just a little talk with Jesus makes me whole. Now let us have a little talk with Jesus. Let us tell him more about our troubles. He will hear our faintest cry, and He will answer by and by. When you feel, and you will know fire is burning. Find a little talk with Jesus makes it right. I may have doubts and fears, my eyes be filled with tears, but Jesus is a friend who watches day and night. I go to Him in prayer, He knows my every care, and just a little talk with Jesus makes it right. Now let us have a little talk with Jesus. Let us tell him more about our troubles. He will hear our faintest cry, and He will answer by and by. When you feel in prayer we're turning, will know a little fire is burning. Find a little talk with Jesus makes it right. Find a little talk with Jesus makes it right. Find a little talk with Jesus makes it right. Here we go. When Jesus say yeah, nobody can say no. 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 Nobody. I'm not worried about a thing, 'cause I know you are guiding me. Where you lead me, Lord, I will go. I have no fear, 'cause I know who's in control. There's no limit to what you can do, 'cause it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. You're almighty and all powerful, and it all belongs to you. Yes, it all belongs to you.
say no. Dum, dum, dum. Nobody can say no. Dum, dum, dum. Nobody can say no. Dum, dum, dum. Nobody can say no. Yes. 네, 감사합니다. 여러분 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. Darle un gran aplauso. 네, 매 시간 En cada 아름다운 momento, 찬양으로 저희들의 con himnos bellos, 하고 있습니다. está dando voz a nuestro corazón. Continúa solo el violín. Es el violinista Cengiz Osmanov. Dos canciones ha preparado. Chigone Baizen, 어둠에 헤매는 tú que estás perdido en la oscuridad. El violinista Cengiz Osmanov en Yasha Haifez, en el concurso internacional, obtuvo el premio Mejor Artista, como también es profesor en el Conservatorio Nacional de San Petersburgo, como también en el Festival Internacional. Él es el fundador, como también el director artístico. Vamos a darle un gran aplauso a Cengiz Osmanov.
네, 감사합니다. 여러분 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. Vamos a darle un gran aplauso. 바이올리니스트 Cengiz Osmanov. 멋진 무대였습니다. Ha sido un escenario maravilloso. A continuación tendremos el himno del coro Gracias. En el 2015, en el Markov concurso internacional de Alemania, obtuvo el mejor premio. Es el mejor coro del mundo entero. De 3 canciones, Intermezzo, Gloria al Señor, El alimento de la vida. La conductora Ansupa nos conducirá. Vamos a darle un gran aplauso al coro Gracias.
Señora, soy Hemi Choi, soprano del coro Gracias. El himno que le haré oír es el mundo creado por el Señor. Cuán grandioso es usted, quiere decir. El sol que sale, la lluvia, el viento que sopla y aquellos árboles que cambian en cada estación. Dios creó este mundo mediante la palabra. Todos nos encontramos ante la palabra de Dios. Mediante el poder de aquella palabra, trabaja en nuestro corazón y renueva nuestro corazón. Tenemos esperanza por ese Dios y le glorificamos. Gracias. 네, 감사합니다. 여러분 다시 한번 그라시아스 합창단에게 Gracias. Vamos a darle un gran aplauso al coro. Gracias.
Con un himno bello han conmovido nuestro corazón. En esta hora nosotros vamos a oír la palabra de Dios. El pastor, expositor principal de este seminario, Pastor Oxupar, durante más de un mes ha ido a 25 estados de Estados Unidos y más de 100,000 personas han podido oír el Evangelio mediante las palabras que anunció, como también ante mucha gente y a judíos le predicó la palabra. Hoy vamos a recibir al pastor y vamos a oír la palabra, por lo cual estamos muy agradecidos ante el Señor. Cuando oigan la palabra, si ustedes abren el corazón, Dios claramente cambiará el corazón de ustedes. Vamos a darle un gran aplauso al pastor Oxupar. Kamisekisikutasa. Wali kusisita putanjaya. Nawal kusistumana kuñjasa. Tatitunaruplita añani. San Lucas qillqatan tunka. Katupqtati. Con Hamsley ita Biblia. Maha Paxarakino, Mahwalpi Sarakta Hasas. Kuruj Sarakino Alexista. Con Bislia Tichirech Hiskta Sino. Kitisnan Masejaja Sasa. Paxarakino Kuruj Sah. Mahaqi Jerusalén. Takipan siriki marcar sarakas kana ukatsti huparoja luntatana kawahalkatasin qal isip ap soyapjana luch soyapjana kamarakiwa no hawayapjana ukatsti niya hiwat liut no kuna yapjana kwat ma samarituno kamaro mas serdote ukat tak chek saraskana kwambis hay muita oyana kamaro rakiwa Malivita pasawayana, kwa maisra muita oyana. Komaros masa marita noraki hutana, ukawa kuyaptayana. Paja kolhatawarakino, ukatupaj abharwana, uka Iwasanaka conosha textatito naroplita no caja. Iwasanaka Yosanyasawa Mauro ma Korimarkan ma pastorot no paxaraki paxam kasitaina saraki sana paxaraki na infierno rosartsasa pax aripintisin koti alaq pacharosarana ukhamraksana ukhanio pi walikite pax alaq pacharosarakin como kitira infierno rosaras pastas con usted Jesucristo palkan con ham paxarakino kamira qimpi ma pobre qimpit parlana kwa Lázaro sataqiqa alaq pachankarakino kitita kamira qih sarakino Lázaro ma kwa lukanapam liaus tustanit pansas Quats kun hamrak main infierno sarasin arrepintisin alaq pachar makatarakispaste haniwalikit kuma kunats ukam sapje como panaka sapjewa kontejo panaka iglesia panaka irnaqap hukata hani hiwasaq hupaq hucha haraqaskaspate aka kurimarkanja naka walunjap kunateja haqinakaja kitinakatej ilishanki kwa anciano pje komarak diácono pjarakiwa walja qinakirakipi sufri katatip jaraki
kunapachetej 2002 maranja nayaqsararikiato alanto qiro uka paisigana kusan campamento clorasiskana walja yati qirina karaki ukankana uka rotarekina ma uka primera danza tuka gana toqen upa jotarekina kunastej tukuyjanja kwa primera dama naroqsarekitano upas kunastej kwa simanyaq tukuyjqa upaq kirasirakino kot Kotopajotawasi narisita sirakitano. Taqini usar harakiten. Taqini usar na humar maískta simon sa sonar sarakitano. Presidente ha. Wali usutaraki qatasa sawpaqsito. Humar or arapismati presidente taki sa sawsito kot naqsarakiato urarapiusasa. Kot nakikisirakito ko presidente chun atamis ukampirek hikisiata. Kamsitos presidente ha. Pastor nayak atarakito aka gana markan ha wali yausir ham atat nak. Conocetek kwa uka guarda espalda kasanio Aneu panaka kitaño ay munapkarekitote ilisto qira. Aneu panaka kitis han walik uk panaka amoyan pirip karekiti. Kunaq kompachao sart na ilisto qira sasarakisan. Mamara chikaneo na akan usutarakita kuna qolyasip karekito. Aneu qolyas karakti. Kunoshte na haupampikis ka kamsito sopaja. Nayak achar manteja sartasina qao qamararaka sao sarak na lopirarak sao sit pastor na hakka ma pisqorompina sakchisa sao amoyarakta hankoy churina siuqchisas pastor na humar mai señmunsma Uma hotawa walik hotawa itaq yuspagarsma walik hotaja nayak ataraki wali yausir ham ataraki na hochancha sirakta sausi kot na tejiwaja han qispiat huchanaka hatukaja Kotra infierno qiruraki naqsarirista sawpaqsana. Nayahaneo qispiasin katoqan puirikti ka huchajatasas. Kotoka presidente ha. Upaq narsarakitana wali llaki sisawpaq naroq awisarakitana. Naqsarakiato huma tata innaqiri excelencias. Humata infierno ranko alaqpachar sarañuqa haniuqa importante kiti kunatej importante comprobaña saw humaq saras mata alaqpacharanqa infiernorcha humaq kunhamat siyata huchanita maha aka na huchanchas tqani tukat huchararak tqa sawpaq sarakina paqsus tqasirakino Pag tatitunar sin sarakino na parpar hayas karekito Roman qilqatan kimsa patun kimsa nin qilqatarakiwa taqini huchanchas kot taqiniwa opanakaja han tatitun Gloria parpurip kaspatisas ukhamsa sawse ukatste hiwasan huchasasti kwa Acá gana marcan kititi huchanchasi upapachpat huchanchasi sasa naqsarakiata hani ukamakita ni hay ukamakitej pues sat ukahay huchanchaña pacha hani umapachpa huchanchas chismatej sasa sarakiata tati toja papi pues sarakiaj upawa unhamteja Iwan sanakaroq
huchancharakistaspa. Cuatuka presidente sarakitana. Cuasintinsis kauhankarakistas awsito. Ñachik uknayanpuk iwala parakiyato. Ukurur tarde toqro pagyo hatayna. Pag niwañampis katayna. Pag huchararakin. Pag wali asqarañampirakin. Kunhamta choro nakaja. Taqe qinakaw imanta sirak. Walha qinaka kurimarkans ilisharok sarapjarak. Diakonunak ancianunak ukamanakaw sarapj. Panakaja nipi huchapanakat qispiyata apkiti ukwatu walilla kisi sapiri sarapjarak. Upanaka kunats kamapjeja upanaka nipi katokapkiti huchat qispiyata apkarakite. Naqsarakiyato ma excelencia tataja. Ma kunhamat siyata huchanitamja. Na huchararat ukwat hay huchanistqa sawpaq sarakitana. Haniuka maykiti sasawnaqyaqsista. Wastatisktaska kunhamat sumaq yatta huchanitamja. Kunosteja wasanakaq huchachastana ukanakaq kimsa marra naq carcelera saraq como huchachas allukamti wasaqsas ukamtisitnatisas sawpaq sarakin. Paq presidente stare. Cuatnayas con raluraña hasta sawpaq sarakitana. Tatitua. Hupawa iwasaroja con hamsa juzgañ puestoja. Hupapi juez satarakiaj. Mainej ukwa sentencia leit añarakiaj. Cuat presidente. Cuat wal sustjasin hupaga. Kauhanra was qillqataste aka willan qillqatawas sawnaqsista. Uma uñi hataymuntatis sawnaqsista. Kuatu paqsarakito a ver na uñi hataymuntas. Romanos qillqatan kimsa. Tunka kimsa ni ukna huparo lit arapirakta. Kwa Romanos kimsa patun kimsa nin kamsisa. Cuan parlipi huchas toqueta. Cuatsti taqeni hucha lorapta laikusti diusampe janiu katoqata tatisas. Churunakaste manaka kan qontatasiptuk manaka ja ukanja. Haniu kitisa maini sutkaptati kitite janu chancheskuka. A ver manaka aitap jamampar kitite janu chancheskuka. Anajay komagite ja taqeni huchanchestanja. Taqpachi nipi hucha nirakitanja. Hanukwatsti. Kamsista titunaropanja. Nayaq lontatas toa naq adulterarak toa naq q'arisirak toa naq uñisirak toasas. Haniukam iwasaq huchachasqnati hiwaspacha huchanchasqnati. Kamsista titunaropanja. Tatitua upawa juzgistaspa. Maqliyta aymantatis naqa cuat presente susa. Uñhatayit kauhankis uqa qillqataqa sasawsaraki. Cuat naqlaro siraktuakan. Aga qipahankas. Cuat taqini hucha loratap laykusti diusampe haniu katoqatap kiti. Patun pusinin uñhata nukhanjal liytapa. Manaka taqpachan leytaña ukampis diosaq hupan hacha munasiñapampi inaki ch'usatakwa katoqisto Jesucristo toqi hiwasanakaro qispiarakisto tatitoqkunham siwasara uñiqstoqa hiwasanakaqa tatitoqi hiwasaq qispiyatatana. Se ha cortado. Tatito hiwaraki huchasanakas laiko. Otra vez. Ukwatpi qispiyatatana upan wilapampi. Hiwasanaka qispiyatatana tatitun wilaptoqi.
Nayaja. Nahualya quisiera kunatsa. Hichuro nakaja walja iglesia naka otjaraki korean marca noti cuando hakanaka walja ni sarap jaraki. Upa nakaja. Canta para que upa. Waliko sisita oka. Tatito harakawajet sasa. Upa nakaja urap jarakiwa. Chanito sasaraki upa nakaja sapa. Panagaj uchanit hani chuchani. Panagaj cosisit uro sasap. Tatito harakawajet uchanaga sasau panagaj. ¿Cómo se hay canta preja? Coripas colquepas. Uniuka corimpis colquepis y wasak kespiatak tante. Hanukaste. Tatiton wawap toque que Cordero de Dios uka sant ukam piu hiwasak uka toqewa qespiata rakita ukam hay canta preja isapxtatej untapxtajaya ukan sipi hiwasan hochasa qespiata osarakiwa tatitunaropans kamsis tatitunarupanja taqini huchancha sikotupanakaja aniwa tatituru Tatitum katokatap kensin, hankuampis Diosa jupa hacha manasiña pampiwa, ina yusatakwa katokesto, Jesucristo tokwa, wasanakaroja kespiarakis. Humaja, justuta wasasa. Y wasanakaja, justifica tatano. Conorstech juez, conorstech se humaja, ni huchanik tati inocentita, es que comsejaya. Cuajuis Neo cojois cojopas, carequis beta neos sa. Huchanipta tani chuchanipta. Ane huchanik tante. Tatit Jesus, conats, tatit Jesucristo crucificativo waye. Huchanakas laico. Hupaja. Pajkato kawarakiwa. Kuneman. Taqisiwaraki kamsis kotatitunarupanja kamsejaya kampis Diosaj upa hachamuna pampiwa ina chusatako katoqesto Jesucristo toqwa hiwasanakaroja qespiarakisto kamsejaya hichurusti churunakaja ukailis koreanakanja panakaj tatito hiwasan wilasanak hareqawairax wale hukam sumahanko kunut hukam sumahanko tatitupi hiwasanakaroja qespiyawa esto hiwasatejan yawasknakuaj tatitoj llakisirakispapi manakaja Conostes kapka yato kaja kwa kore guerra othano kaja kwa tamamajara kihiwana o kawa nach pakal maranis karakiato nach sarakiato mama sas pajawaño señor sin kutani sin pura causotsas ane hospitales con nuestro karakiente Maur paur kawa okajo paja okora sagnakaj kwa yupon kwan son oksa toqenka pjargia kwan ole macha lagrokiuthi okambe okambe pi arroz nanakaj yapucha pjarakta se cortó ya. Ay, no. Okatpe. Kunatekwa. Refugio umanakaj alpi want away harakin. Hani kun siya puchain puir hap harakiat. Kutanakaj yakpi. Yakpi uchap harakiat.
kunhama kiti ukhan pacharaki piukwa wañu toqres misturaki naja kunorshateja mamaja hiujanuko haniri nanaka arroz taqap harakiyat ma kaltlurañataki mama harchurañataki haniukat arroz hiqatap karakiyat nanaka wale hayarakin piukwa sarañaki kwan matiya hautkarakin papi pa bolsam arroz panak churaniwarap harakito kota nakap kotan 100% caldo de arroz lurap kota animam wahak mankawan buir karakit pa hiwa way harakiwa nanakasti pa ma kucharak mangtawas pansam nanakak sap harakiyat kot ukatok giraraki sartan uka patong piskan uka gira sartan uka kurimarkana na taqapan nagasap harakipi kuan kurimarkaro kuri norte uksaro manak nanakawat takapsas aniuka makito karisip haraki wa Corea Norte pi kwa tanque de Rusia kwa nakampi Corea Sur uksar atacarakin tata haxarakin yana piri sararakin hila haxararakin uka paxinak pi na uka pakal maranikis kayato konorshatek ma ornana caja nana wal man qataqasip harakiyata ukat utharakin ma sonido ksa uka kullaka harakiwa hachaskana nanakar ikiyap harakita nanaka taqini hacharap harakiyata nanaka walita qasinyan pihilap harakta nanaka aunque iglesia sharap kayatu kaja konorshatek tonka pisqanaqt ukkaja uka miyojona campaign nakapana kampulunta tasir sara para kunate trigo kampot konaka nanaka kuchusina uka nanaka uka montito sara pret uka montito ken paya piri sara parakiyata nanaka kwa silp absusin ma anta parakiyata wali sumarakin yaqip qinakat yaqipanak absni parakiyata na kam loratakhle kunaq sarakiyat na infierno saraña hawsas na huchanaka hat kun hamas qispesiñat kha na wal kutirakiwa bibliere kitet kwa rawin israelin toqin kha sarakito humaq memorista biblia sasa paqsito hani ukamakiti na lead asa biblia ha kamsis biblian ha tati tunarupan kamsisa. Oka primera qilqata primera Corintios toqina taqtapqam. Oka kamsis haniu luntatana casa ni umatana casa ni kiti hanwali haqina casa tatitun reino parojmant kanitsas kamsisa tatitunarupanqa hiwasa hanipi uka mayakli sinyan kitexsin no kit may nak taqta saulitañas akan ma aru wali sumutjaraki ukamsiwa humanaka puqtawa yaqipanakawa siqya hiwasanaka huchanchastan haya humanakaja yaqa panaka ukamarakiwa kuampis hichaq q'umachatapaqtawa Diosara katoyatapaqraktawa tatit Jesucristo sutiparo ukamarak Diosan qollan ajayuparo ukatste wasa huchanchastawa hiwasa hanipi alaqpachar sarañ pirix nateja
Hanukasti tatit Jesucristo que hiwasaja sararax na alakpach marcar. Iwansanakaj tatit toque wawilapampi hare qatarekitanja. Ukam sasau tatitoq saraxto. Nayasti. Nayahualpi luntata sirakiata. Nahkua infierno ro saraj sarakiup amuyayata. Nayahual kunhams huchahat qomachatiritsa saunaq sarakiata. Kunayman lurayat haniu puirkayati qomachasiña. Kumanaka utapta haykitis kuam huchanchisipqoqa. Kuatsti. Tatitun sutipan. Utatitun sutipani. Tatitun wilapampi hiwasanakaja hareqataqtan q'umachataqtan manaka walist'apqam. Aka arunakas nan arujatijan ko tatitun arupacha. Tatitun arupa wali musparkaño. Nan huchaqa hareqatawa sasaw laru sirakiyat ha. Uka wali sumarakino. Nayaja. Uka ma iglishin uka hapchun sata uka panaka hausa parakitano pastor sas. Uka iglish hapchun toqenja. Huma jotasmat uka hapchun tarasmatisa sausa parakitana. Hanius sañ puerkerkut naxsarao sarakiupa nakar sarakiyata. Uka hapchun toqero. Hani naxsarañ puerkayat nahuali han tiempo nirakiyata uka. Invierno cantata navideña dura parakiyata. Uka centro cultural Cochinchu ukanja. Uka hapchun ukan hakangarikijaya uka tichurunaka. Uka carreteras wali sumalura tarakipi. Uka tunka horas kamajan uka canta tok anchita uka maxsara uka hapchun toqirsa sa naxsarakiyata. Conorte uka ilish toqirsar uka hapchun toqir uka tunka kimsa tung horas ukarakino uka kimsa tung mintuna uka purirakiyata. Walka haqina karaki ukan panaka tantachasina. Nahukan ikiñaja. Ukat ma o tawa qarmira ki wistito pastor sasa. Nayaja. Hani hakañ puirq tichachahampi sasawsita. Kunatra humas sanchachamam hakañ munaqtasas. Humaq kasarastati. Naq kasarata tu tunka kimsan marao pasawayqra. Uka conoste kasaraskan uka chachapaq sarakitayna unata tituruq iyaustsasa. Kot maqa umarana kapasqa sino pa ukat uman qaltarakina. Ukatqa. Upahani uman hanti hankuasti umak umaharakina. Upah umarakino tunka util maurun umantarakina. Upah trabajir cercano rimpa ukaja. Pahwa panualik taqsñapa kunas llakisñapa. Upah kwa botellena kuan haqta tuka sala toqens. Hanko cuarto toqens kuan haqtata botellena ka upah q'umachirirakiu puriñapan hanko patio kuamarak haqtata nipini naq kuam hakirisarakiu paqsana. Ukurusti hano maha chamti. Arumanta alwaste. Umah irpanim chachamaros sawista. Qipur alwaste. Upah alwarakiwa chachapan putatayna. Chachapaq sarakino. Paq sart kan ukama botil shuku ukumanta nueva harakitayna. Paq wal alcohol tuksakirakino. Uka umanta haqiste uparuq naqsarakiyata. Umaqli tataka tatit narupas sasawista. Nauka ibri li qillqatraku patakli taya rakiyata. Kamsis ko ibri toqinja. Kamsis tunka qillqatanja. Uka munañana
Iwasaja qhispiyatatan tatitun cuerpo toqe wiñayataki. Taqpachani wasanakaq leyt'añani kamsisa Diosaj hiwasaroja qolla naptayistuwa Cristo Jesusan Diosan munanya poqatap laiko ma kuti wiñayatak hupa pachpa cuerpo sacrificio loqtasisa. Hiwasanakasti hiwasanakaq santo paqtante kunhamat hiwasaq santo tanja hiwasanakaq sarapqtan ora piede sukaroq hiwasanakaq confianza paqtan ukata uka hankuatis munakpaketon ukatcha hani uka makiti hani kun hiwasa lurktan uka toqeykiti kitisa hiwasar qispisto tatit Jesucristopi hiwasan huchasana karqañataki qatraw hiwaraki amen sapqam kitis irnaqaway konslurawayi tatitoja kitis luri kuntiqna yaka toqaña kajanja uq tatituka toqaway amen sapqam ukamajaya taqpachuchaq hanakpi kuntiqnaq t'aqsiña yakanja uqa tatitu t'aqsiwaraki uka munañanpi hiwasanakaqa santificatapaqtanja wiñayataki tatituwa crucificatiwa wayi uka toqiwa hiwasaqa qispiyata tana tatituwa kwa cruza toqina uka kastika toqawayi kuntinaya katoqaña kajanja uqa upawaka toqawayi ukatpi hiwasanakaroqa santo tukuyawaraqsi akati chatimpullaki siñarakipi yaqapi iglesianakaq kam sapqesa huchararatan sapqejaya panaka sapqe huchanitan wasasa aqepansianunakaq kuacha iglesianakaq sapqeja huchanitan wasasa panakaq kunhamsa upanakaq walqay alwatas iglesiarapqeja kunawratiqa ñapi kikuaq kam sapqesa kuanakaq upanakaq wararipqeq nahi uchejay Naq infierno rosarajasas kunatsa panakaq chuymapanpi hanipi utiqkarakitiqa tatitun wilapaqa hanukasti hanipi chiqpachu panakaq sarapkarakitiqa kunasratiqa walhanirakiwa iglesiaruq sarapqraki kamsis tatitunarupana kamsis tatitunarupaqqa hiwasanakaq taqtaña sawa kamsisa naq waluntatasta naq huchanchastuwa k'aristuwa naq manzananak kaki trigo ch'uqi ukanak naq luntatayat ukat naq sarakiyat naq infierno saraqsas naq wal huchanchasiyat kutanipi infierno saraymun karakiyat tiqa Humanaga kiti sukam lora sa infierno saray manapkas mate. Hanipi ukamay kitiqa. Kuatste. Kuatpi taq harak Biblianaqa. Kuat tatitunaro plit araktanaqa. Uka Israel marcaros puriraktanwa. Uka rabinuka hilir irnaqareqa. Akamarapi. Kwa primero ukarakiu sarasin upampi kisipaqta. Biblianste. Naho un lit asa un harakiyata. Kamsa supaqsitoqa. Naho maq memoria tiataq Antiguo Testamento, Nuevo Testamento sarakiu paqsid. Kuatu paqsarakiu humaq peqimat paraltaqsas kunat paqsarakita huchanita uskut kunat huchanitqa kuat uka kunasa uka mandamiento humaq poqañamawsa sawasarakitana tatitunarupan kamsisa Jesucristowa huchanakasat qespiriutaraki upaqa huchanakasat upapi
apaqaway haraksto kunham siwasaq uka qhispiesin katoqsna hiwasaq taqtan hay taqta naqwal taqta Mauro jash taqta kons naqleit itqa ukat naqleit ara nay kunhamsa ofrenda uka hucha toqeta loqtata nairaja alluk naqleit ara kiyata ukat uka Levítico qillqatanja uka kunhamsa hiwasaqa qispietasna huchasata ukraki kamsis uka maya qillqatanja kunhams ma sacerdoteja huchanchas kukhaja kititej sacerdote upa huchanchas kunhamasa kunhams ale haqe huchanchas kuaja kunhams upanaka qispiasis pauka na ukatuka pusiki ukrak pikatoqrakiat kun naiham haqeja kitise kunhams katoqsnaja huchasatja kamsisa kititeja huchanchaskeja ukama irulawanpi upaja katoqarakispa kunhamteja ukam upaqma kawrapañapawa ukampipi huchaparaqa siñaparakiqa alluk hamsaraki ampar loqatas uka expiación toqirakiwa ukatpi uka cabra uka cordero uka amparan loqata sarakipi kamsansh muneja kunas ampar loqatañajaja ukat kamsasas kamsis uka kunhamat siwasa ampar loqatañas uka corderos uka cabras akas pupas convertis jetes sacerdoteros taniqa uka makiteja kamsis uka Isaías qillqatanja kimsa tunqpusini tunka soqtanin kamsisa humanakaja tatitun arupi humanakaj leipqa ñamaq sarakiusi kunhams parikam lurata qillqatanja sapa mayniwa panipiniwa lurata kunas amparampi loqatañasa kunhams panakaj amparat loqatatu panakaj cambiapqa sapanja kuatnaq taqasawa lisa ukatpi naq qatarakiyata ukan qillqatarakino uka Levítico qillqatana tunka soqtani patun mayan ukan qananchaskisto uka Aarón sacerdoteja amparampi ayaqatañapawa uka macho cabrío uka toqero uka arsuñaparakiwa contejo chanchaski uka huchanaka qananchañaparakiwa uka uka Aarón iskikuaste kuatpi ampar loqatasaja kuarunaja kunhams hiwasaja aywasas liqatan kunhamas pasa akaj sañmunarakipi kunawshateja kuarun amparan loqatkan uka machu cabrío toqeroja huchanakapi pasawayqarakiqa uka toqe ukat kunawshateja uka ukatpi huchapanaka qariqataqarakin uka timpuqa lurapaqraki ukapi ufrint loqtawirakinqa akam nayra timpuqa ukam humanaka intintipaqtati kunawshateja ukan uñishtaraki mapari ukatpi tatit Jesucristo uka río Jordán toqinqa Juan Bautista piraki amparan loqatarakinqa uka río Jordán toqinqa Komanaka Katarin wawapanaka sasawpaq arnaqarakin uka Juan Bautista kuat Jesus aqsarakin Juan Bautisit nayarus kuat Juan Bautista aqsarakinpi humaq naya Bautista tañaqa kunatrax humat nayar hutastisasa kuat tatit Jesucristo aqsarakiwa ichaqa ukam poqaspan taqikunati justice poqasiñapaki ukan poqaspan kunataki huchanakaqa qispiyata ñapataki sasawsarakin ukkawa kunawsateqa poqañani justiciaski kamsisa
kunhamti Juan Bautista amparam bloqat karakin akam sasaw sarakin akam bloqata sinsti kam sanchmun taqpa chuchana karakipi uka tatit Jesucristo pasaway karakin kama kaya amen sapqam qipora alwasti sarakin kaya uka Juan Bautista bautisas kan kwat pit kamsisa qiporusti Juan Jesaroj unjan jupar hakachasi sinkiri ukatsisanwa untapjam akawa diusan cordero paja akapachan huchap omachereja amen sapjam amen tatitusti kunartejwa amparapam Juan Bautista loqat kan tatit Jesucristo rukaja nan huchaqa kawjarusari pastorok supara nuchapaq kawjarusari tatit Jesucristo rupisa humanakan huchama kawjarusari ukaru iyaw sapjañama tatit Jesucristo ukaru iyaw sapjañama akaja tatituna corderopa akapach huchap q'omachireja sasawsana tatit Jesucristo huchaninti kunatsupaq kwat crucificatapacha ukat hiwasan huchasan akapi huparu pasan ukatpi upaq cruzatoqer hiwireq ch'akkata tarakina kamsis cruzatoqinqa ukam phoqaspan sejaya ukat qayupaq p'iqip alt'away qarakiqa nayaqa naqwalunta tasirakiyata hanwali naklurarakia ukat infierno ro saraqsa sawnaq na anchita hiwaqko infierno ro saraqsa hani kunasut kante kwat lirakiatwi mayampi kwat stinaira nayaq hanil biblia kayat ukaqwal novela naklirakiata kwat nahlit eskerekiat kontekse huchanpi hanho kunhama kunasam Petersburgo uka toqer sarkayat uka novel hamaqa uka Konifkovskika upanaka protagonista rakina upa hewayarakitainawa ma taykaruraki hiwayataina ukat uka kasainpin toqa ukarua ukat naroj arknaqrakit sas creo kam namu yarakiat kwat nahleit asinha kwat lirakiat kunda anio litain puirjarakiat kamsis tatito naropanaja hanipina amtain puir karakter ne qawqa patak toqamakiul lit ayat mayampi lit ay manayat tatito narop kunhams memoris pachat taqpach biblia kamsanish muneja tatit Jesucristo hiwasanak huchas laiku hiwawayi kunhamsa ukapi kunhams uka loqtawi ofrenda utkiyuka ukatpika kunhams nairaq uka cuerno altar kwaruq wilampi rakiw ch'arsupjana utichaste tat uka qillqatarakiwa Jeremías libro toqina tunka paqalquni maya ukana kitite huchanchaski ukaja upa huchaniwa sasana kwatpi kunarshateja hamasa nuka cuern toqe cuaropereki apjatapjareki ukwatpi tatit Jesucristo uka wilampi kamsis hebreos qillqatan kamsisa llatunka
tunkamayani ukampis Cristo jutiwa hichaq hupa hiliri sacerdotitqa taqe suma lura winaka utji ukatqa kawkantej hupaq sacerdotit sirki uka santurioja ukampi suma hukam poqa tarakiwa hanirakiwa haqin lurata kisan ni akapacha kirina kansa tatitun uka templo para que manaka amuyapqtati ukampis Cristo jutiwa hichaja hupa hiliri sacerdote hataqe suma lurawinaka utji ukatqa kamsanch monukaja tatitun alaqpach markana akwatsti sarakiwa kamsis ukan unchtija viñayataki upaq mantarakina Cristo sinti qollan chiqaru manti hinara amen sapqam cabrito nakan niwaka qollanakan wilap loqterisa hanukasti hupa pachpa wilapa loqtasir manti ukamau ma kutiki taqanitaki mantawayi ukatsti viñayataki na ukat ukam lit asawil toqetnaq wal kutirakiunaq lita nayaq kasi memoriat hamyat hayata huchaqa nakajari qatawa tatitun wilap toqe taqe haqinaka ucha sapjaraki huchararatsas kunhams tatituq llakisispaqa hichaste charomaste kuna sumaq kunmaq pinsaskam humanakaja iyaw sapqañamawa tatitunaru para iyaw sapqañamawa akama imnoti Anipi ma qoritoq utkiteja iwasanakaja qhispiyaysinka toqtantejsas hankuaste tatitun cordero pampe iwasaja qhispiyatarakitanaja kamsisa huchanitsas kams nasi iwasaja tatitun wilap toqiwa iwasaja qhispiyatarakitanaja tatitun wilap toqi iwasanakaja iyaw sañasawa Jesucristoro amén kunarrateja akam uka octubre maranaja huchaniyat ukaja walna huchachasiyata luntata siyat kumaraki anipi kuana infierno saraymun karakiyate humanaka kumaraki hayana hay infierno saraymun aptateja manaka taqapqas mati Biblia toqe tatitunarupahan infierno sarañatakiqa na mayor paqsaq sarakiyatwa Israel marca uka rabinunpi hikis uka hilir rabinunpi hikisirakiyata mauraki parlañajan posiuraraki una hupanakampi lurapqarak paq huchararatausitunaja justo sarakiyata kunatsa uka judío panakajanipi iyawsapkarakiti Nuevo Testamento na okupanakariatichaskarakiyata kamsis Antiguo Testamento qillqataja uka israelita nakaqqa Babilón toqiruwa esclavot apatapqarakina uka qhispiyaymunapaq upanakaq kutqaniñapatakisas ukam sarakino ukatnaq wali kusisiñaraki ukam paq arskana ukama tatitoq sejayay huchanakas p'achawayqayusiwa uka Jeremías kimsa tunmayani kamsisa aka tutarakiwa manakampi machaqa paktulurajasas tatituste upaq haqinakanpirakiwa uka Egipto toqet hutkasinqa uka Egipto toqetqa uka Río Nilo iskeqa ukanpi ukaq tantachasirakiqa ukan tantachasi ukaqa
uka qotatja uka mar ruh toqenja utjaraki uka israelita haqinakaja panaka pasap harakitaina tatitun munañapata uka monte toqer hotap harakitaina kunorate panaka pasañipkañapakanukaja uka halaktere kitaina tatitu uka monte Sinaí toqen uka Moisés sarsarakinua ukan sacerdotinakaja kamsan sukan haqinakaja panaka pokapjas patitatitun qillqatapja mandamientopa manaka sapjas ma a ver manituruj ma inglés yate qamsasaja upa yate qaspati ani upa yate qaspati ani haqi anukiti kuta ani pitatitun uka mandamiento panaka pokañpirip karakispateja manaka amparaitapjam kitisan uchancha siptawkanaka akan huchana haqikijawtija naj wali haqirakiatwa ukatpi naj kuat munarakiatpi huchaj p'ampacha tañapa naj wali ist'arakiata pastora toqet kunham tejupaj arjayapkitano kam humanaka huchan nipaj tawasas kuat naj aniw amuyasinpuirkarek naj mal amuyarakiato aniw kuat naj litarak ukat naj kamsiskua Biblia Korean toqenja walja qillqatanirakipi waran kimsa uka qillqatanirakiwan na uka masiman pacha uka liskayat ukaja uka Nuevo Testamentoja maynaj soqtorun tukuyurak chispinas kuna ahora satej washtat Nuevo Testamento ma kimsa patunka toqe soqtatunka ukama leitata hanina amtas qaq kutipinej leitukja wal kutipininaj leitarakta naj kunhamtej leikta umaj sumamuyasma kuatpitatit ukan sarakiwatatit Jesucristo hutijiwas sanak hucha laico ukan pitatit Jesucristoja uka Río Jordán toqenja naj bautizatañ munarakta kuat bautizajuparoja nipi munkarakinti bautizaña naya bautizatañaja humanpeja sasa ukam hiwasaj poqañani ukam justis poqañatakisas kuatpi Juan bautizaj amparan loqatarakinaja kuat uparoj bautizarakina amen sapjam ukaratua taqpach huchanakaka mundo pach huchanakaja pasawayjarakina amen kuna hora sateja qipurusti Juan Bautista akatatitun corderopaja upa jotaski upa uka huchanak aka mundot qispiyawarakisas tatit Jesucristoja kuntej hiwasaj luntatastan anual lurktan ukanakja kamsis kuat diosaj israelita haqinakaroja mana umaja hilir sacerdotita ukamawa poqasirakina uka israeleja upanakaj nanakaj poqapjawa sarakiyusana ukat upanakaj anual t'añaro qhatasipjarakina ukatpi upanakaro kitinakatej iyawsapki upanakatej poqapkan ukaroja naj bendición churaq sarakino upanakaj uka ley cambiapjañaparakino kunateja uka
Jeremías qillqatan hatunka kimsa tungmayan kamsisa tatitoqsiwa ma uru purinini kun ma pachateja nayaja Judá marcampisa Israel marcampisa ma suma machaqa arsubi lura uka uroja patpikwa israelita qinakaq sapqarakina nanakaq uka kuntej lib churapkitat mandamiento nanakaq puqapqaw sarakina kimsa waran haqina karaki hiwararakina kuatpi tatitoja machaq pacto luraña ñapanua hiwasanakaru huchanakasata qhispieñataki kuatpi upaq sarakina kamsis upaja Haneu kunhamti naq tatamanakan plur ukam hanukasti konteja hanukwaja najupanakatakiqa chachaprakiyatua mucho se corta kamsisa Jeremías kimsatun mayani kimsani kuna arus tawiteja qaya aru ira Israelin pilurka ukaja kamaniwa naya divinakasti hucha manaka ruwa usku chuyman manaka ru uskuraki kunat hani humanakat mayams amtas hat hucha manakat hasarakina kitisi ukha tatitusi ukatsti ukatpe kitinakateja uka mandamiento nakampeja niu kitis qhispiasin katoqañ puiripkit naja haniwa amtas kati kun tejo panakaq lurkano ka ukamsa sautatitoq sarakina kitisiqa kitiwas huchasana qhispias humanakaq arsupqa kitisiwas sanakaru huchasanakat qhispiyaway Cristo kitisa tatito Jesucristo tatito kitani yoqapa hiwasanakaru qhispiyañataki uchanakas qhispiyaway qstuwa humanaka uchanikisiptati humanakaja haniwal parlaptati tatito cruzan paro naya haniwa mayamsa amtas hati huchapanakata sarakiwa uka warmiste adultir lurkan uka warmiste paroqkat hapqarakinwa kamsapqansu panuka escribinakja aka warmiste wachoqoch lurir kat hatawa Moisesan lipan hakamsiwa qalam uphat hiwayñawsasa umaq kamstasa sasawparsa hapqarakina Cuat Jesucristo sarakina ampara pluk'anapampiwa qillqarakin uraqiro ukatpipaq kamsawarakinsa nuevopak luraña panjaya ukatupaq qillqarakina pat kamsaskansa kititeja nochaniki manakaq qalam irtas upantap hamsarakisana ukaratupi nuevo pacto luratarakina ukarato ukat kamsisa uka qillqataja nayar untan takiwa hanirakiwa wakiskaniti yaticha sipqa maynikama amigunakarosa ukamarak familia nakamarosa tatitoja iwasanakaroja ampachawayqiwa huchanakasa nayasti huchamanakat hani amtaskati hani mayams amtaskati huchamanakatsasa hichuro hiwasanakaq li'titanukaq akan unchtejaya uka kititeja hilir maestro uka de la leyski ukaja kamsisa paroq sarakipi umaq kunhams li'titaja sasawse umaq tatitu maro munam umar taqachuy mamanpi saqaya ukatstin cuat mali libitas más sacerdotes cuan pasawarakina con ahorita ma buen samaritan paski
kitisukaj tatit Jesucristopi uka kamsisa uka haqe uka luntatana kakal tatsuayu chuay uka haqeja upati sarti upati hausa nejaya hanukasti uka samaritanopi uparoja qollt'asina uka caballo para apjatawasin uka misunir toqer uka puriasin uparoj zapatos padinarira kuparchurawani uñijarapita chitis ukamlore kunsukal luntata nojata upaj konsluri taqe uka samaritanorakiwa taqe kunlurawayjana kamsisa uka mas samaritano kan hamsaraskanse jaya kuatpi uñajasin uparoja kuyapt'ayarakina kuat uparoja uka kunatej usuta ukanakar upar qollt'awasin uparoja apjarwarakina uka misionero toqero uparoja itawayrakina patinari haytawayne uñiht'arapit nakutin jan uka hilam kut'ay hamsas aka tatit Jesucristopi taqe kunlurawayaja hiwasanakar huchat qispeñas ñataki kam kunslur uka haqeja uka haqeja ni kunslur kito ana kumakiliwisis que jaya ni hiwañampi uka majaya kuna hiwasapi hiwasajani kunslur ksnati qispeñas ñataki kuna ursateja huchanakasaja sumpin hiwasanakaro huchanakasat qispeñawayqstoja amén hiwasanaka qispeñatatanwa ukam qillqatawa aka tatitunarupanqa kuatuka siul toqinqa kam sapjetosa aka pasoroksuparaq siktaw saqay sapjetoja najwal markanakpi viajirak uka Estados Unidos uka toqinak taqpach markanakpi sararak campaña luririq uka naqma positun irnaqer hilir irnaqni karakampiwa hikisirakiyata uka presidente nakaja uka presidente regional de Gamesqueja upaq kamsita kunawra supam ma excelencia uka sentisumañ hatateja se sabesta kutupaq kawjan karaki kuatpi tatitun narupan upanaka huchanchasipqa kuatan tatitun markapar mantañata kiti anual t'awini ukama kamsisa tatitu awilapampi hiwasanakaro qispi yawayqsto manaka justo taw hani umahuchaniktate tatitu marukamistam kuatpi ku presidente paxarakito walius pagar pastor nesuchaneja tateja saraki upaqsi kuatpi upaq qipatiwa wayajarakeja kuat kamsisa uka primera dama ja ukarbi saraskasa walja presidente na kampiraki huikis wal kutiwa pisqatuqsuqtu qarakikis pachat uka cha sutiniski uka sutin uka toqetu tapqarakitain pasturanaka kuat uka ma kartnatak apayanirakitayn kamsaskis uka kartanja uka satini nanaka uka estudiarinakaja panakaq sararakino uka graduación uka Universidad Nacional toqeno panakaq kantaniwa paqarakitayna walisum kantañansesa kitinakatej kuan organizkan ukaroja nanakaq korito qeto tapqta nanakaq uka yatiq qiripqto sas haniwa sas ichuroja riyuhutani haniw kambixnati sasa sarakina hiwasaq uñañaniw kun hamti graduasipkani wakisas Cuando kitite uka program lorkano kaq sarakinwa kunortej ri purinko manaka kantañ munapqtatis saupanakar saraki upanakaq kansip ma canción kansip kanuka ukapi riq mantarik nirakitayna uka riyiste paqont asisinste
Kwa reyiste. Uka nos decoración to ko uka. Uka humana ka unjapta ti ko silang konki uka. Uka tawa ko nakakanta ko apanip khamsasa. Ka uka tapta sa na nagakorimar ka tapto. Nan fundador aka hutarakiniwa Kim Suruta sa upa nakaksap harakitaina. Pa nakakwa tu ka ministro Hausa Sinsti. Humakiskt kaukas uka pastorok suparak porinini ukiskt amsas. Kwa tu parok irpanitawa palesio toquero sa Sarakiusana. Hani una yat kayati kunosete naksatin toqer porto ka. Naksar saras kanyahano kwa tramitin kluranya ko ma hakina ka katap kito kot humatek pastorok suparat sa parakito. Panakak sa parakito ministro to ka presidente ko reyewik suyesktam. Marsuyesktam aka salabib tokersas. Positing minuto mana parla sa sara parakitana. Konortek na ka presidente bikistra ukaha. Napi na positung minto ukaki humak parlatsas. Kwat na ko reyro katarakta. Kwat na ko para arontarakiyata. Kwat kimsa tung minuto pa ukaw pampi parla parak. Na ko par kunhamte hiwasat uchasat qobachatatan khal ukam na ko parsas. Upakwalpi iyaw sarakin tatituro. Ukam. Uka pastor pakpakon uka nan tratos iskarakin uka ladong kaskarakiwa. Kuna orsateja. Pakwal iyaw sarakin takachoy mampirakiwa kwat sarakito pastor sasa. Mak predict aw kita mak am sa sausito. Kwat na kimsa tung minto parok predict arakta. Mak itampi sarakiusit. Kwat sti liatung minuto harakino. Ukurusti. Upaha huchapanakat Kespiatarakino kwat pawal kusisirakina. Chawali amigo harakipi. Paksarakito. Makarta painirakito. Kwat uka pastora nakutki kwat uka pak apayon ni warakito kwat nakwalis pagararakita. Kwat narok urakin nakpichurarakitan ha. Narok churarakitan. Tungka pisqani uka akri uka pakchurarakitan. Awali sumawa ka monte toqeq sa sawpaqsa. Narok yakisrak aka qoqanak kuchunukuñak takiq sarakus. Maya qawq churitas mat sawpaqsar. Kwato pahyaptarakito kimsa tung akri ukhampi. Kwat ukaro kimsa pis ukaro lurap harakit uka makancha uka centro uka managa uñihaptatih. Ayuk pi utachasip karakter kwat ukarreyah walikusitaraki no na kunoshatih sartu kahopah walkusisiraki. Kwat upah churarakito me ma kwart churarakito narok ikiñatakih kunor presidente nakasarki upanagar churki ukurak nar churito kwat walkusisiraki. Kwat monat hilanaka. Humanakar mai sañ monapqsma. Cuando te llevas kwa leite tan hebreos tunka kamsisa uka monasiña toqiwa kamsisa llevas kwa monaña tua tatito Jesucristo toqiwa llevas qespiata tan viña yatake ani wasaq santuk tanti wasa kontilurktan ukampi hanukasti tatito toque. Ani uma consum luram uka toque karakisa. Kun kamsis tunka mayani kanja. Taqi judío sacerdoteja sapurua sacrificio loqteri uka pachpa sacrificio kun nakrakwa sapa kutis loqtasipki uka naka janiu kunapachas huchja apaqasipkiti sasa. Kwatsnaira toqen kamsisa. Ma loqtawin pikiwa haqinakaro qhispiyaway masap ofrendan pikiwa kitinakateja katoqaya sipki ukanakaroja wiñayatak q'umachaway qaraki kwat ma warmi hutarakina wali hachasisani uchachajan pakiristisas chachamapanim kwat qhipuru uchachapan hutarakina
Kuatupaq umanta tarakiutan ma botil likur umanta niway harakitayna upaq wal tuksarakin uka haqeq para kuat litara pirakiatwa ka Hebreos qilqata tunka ya tunka uka kuatupaq sarakiwa tatitu entregas vaya ofrenda jama con na pachateja wasanakaro huchasata qispiyañata quizás paro sarakiata upaq sarakinani na santukte sapuro hayums khasasawsan kuatupaq umanta se warmi paro hasta upaq taqi sir sararakina kut warinpaq sarakin churan kut saram sas paq masakiwa pasaskana ma luqtawi ofrenda toqikiwa hiwasanakaro qispiyawa esto hiwasanakaroqa santo perfecto ukam hiwasanakaro tukuyawayraq esto ani ukama kaspatisas kutupaq umat aromat walhanqa tatitu narupachu wali sarakiunaq sarakiyata kutupaq sarjarakin upaq sarakinaq perfectutsas kut qipuruqa upaq ma botilluayso sitayna umañataki pani umqataynate ukat upaq han umqant mayamsa upaq umaskanani umanqante uparaq sarak seminario ukar upaq pastorapi untapqam ukaq upawa kuat esposapa uka walikusitaraki warmipaqa walikusitaraki hakapqi uka q'illu uka panqaranak toqina humanakatiq kusisita kañmunapaqtaqa humanakaq santupaq ñamaqaya humanakaq nipi humanak pashpat santuña lurapaq ñamakitiq hankuaq santupaq ñapi tatitun arupampi ukatpi q'umachatapaqtaqa ukatpi humanakaq iyawsapaq ñamawa humanakaq santupaq tawa upaq niwi umqiti kutupasti uka ministeriorak irnaqaski upaq utawaraki mara visita siri utajaro walikusisita qarakin warmipaqa ukat hilanaka munat hilatanaka hiwasanaka akatimpuq hiwasan iyawsañarukiw arqtanqa humanakaq apanukupqam tatitu narupan kamsisa tatitu hiwawayi cruza toqina uka wilapampi hariqa esto huchanakas alani huchaniqtante hiwasa hariqa taqtanuwa hiwasanaka iyawsaña sawa nayapi taqikun han wal huchancha sewayta humanaka huchanip sapqaraqtaqaya hani huchaniqtante taqi huchasawa hariqa taqaraki ukatpi nayaq aka soqta tung mararakiunaq qispiyatata huchajanakata uka soqta tung mara toqiste naq aka monto intirpachpi campaña lurir sararakta uka Brasil toq ma yurpaqsinakaq saraska uka presidente uka Brasil kuanpinaq parlaskarayki tikunhamas hiwasat huchasat qispiyatata uka ukatna invitataraki uka iglesia uka untapqan wali hacha iglesiapi pawaran pastoranakarakiwa ukan tantachasina uka nayraqatanaqsi ma chikatan ura ukarakiunaq panakaro tatitu narup qananchaskin uka presidente sarakiwa aka humaq nanakam chiq trabajim sasaraki uka presidente sarakino Kuananaka walikusisitap harakiyat walha pastoranakara panaka huchapanakat qispiyatarakina hiwasanaka junt irnaqsna sasasarakina ukat kunhams hiwasanaka irnaqsna walha pastoranakara akarutap haraki istiri kuat nahwal yuspagararakta ukat ta qapak kamsis kantap
Tatito nila pampi hari katata na ni uchanik tan sapkaragi kwat. Urap kaha uchanip sapkaragi. Ani ukamakiti. Humanakar maisañ manapas. Humanaka uchanip tahay na uchanira kiato. Uka uchalay kupi tatit Jesucristo crucifica tarakia. Uka Hebreos qilqatan halla tung kamayan ukan sarakiwa. Ukampis Cristo utiwa hichaja hupa hiliri sacerdotita taqe suma lurawinaka utki ukatja kaukantej hupak sacerdote sirukin uka santuarioja ukam sumawa ukam poqa tarakiwa hanirakiwa haqinakaj lurata kisa ni akapachankirinakansä ukaruwa ukatpita titoja al wiñaya takiwa saron nakaroja qespiyawex hani huchaneqtante tatitua hiwasanakaroja justo uka Hebreos qilqatan 10 tunka pusini ukanja masap ofrentampikiwa kitinakatej katuyasqi ukanakaroja wiñayata q'umachawayaje qollan ajayuwa yatiyisto nayraqataste siwa hupanakan uka arsutawa lurki ukaja ukapiq arunakapwa akamarak siwta titoja arunakja chuymapanakaruwa uskupi qinakaparo qillqantaraki haniraki mayanpisa huchapanakat amtaskati ni hanwalirota luratanakapat sasa manakaro akatatitun aro manakaro qananchapqaraksma taqini huchanchastanja kuatsi kititej hiwasan huchanakas q'ipiwayqiqa Jesucristo papi apqarwayqarakiqa tatitos kamsistosa hiwasanaka justo tansitoqaya kamsis uka San Lucas qillqatanja uka irnaqir uka kamsisa con hamsa arumtas buka kunalus kunahan kanakajaya panchakaki bilis qasapana mayni kwa sacerdotes pasaway kwa levites pasaway nikitis amoy ya qaway kiteja hankwasti samaritano pi uka samaritano pi uparo qhispiyarakin kuyapt'ayarakin uka liwtataqi hanikun lurkitejno ñiwañapiki kwa hiwañak suyaskej uka samaritanaqa uparo qatasin uparo usup uka eritanax qollarakin uka misionero toqero apana ukaro pa dinar churawaraki uñijarapita suma kun hiltej gastata naq kutan hawka umar kutay harakimsas ukamsa saqaysiqa ukamsis samaritano hiwasaqaniw puiksnate upach Jesucristo crucificasiway hiwasanaka huchanakas haraqanawaña hiwasanakaro q'alpi apaqaway haraksta kunorte naqashk'akayatkuq iglesia presbiteriana toqero saraskaraskiyata uka tunka ni hayat ukkawa nayaqa ukkawnaq amuyarakiyata tatit Jesucristo nan huchaqa paqqito kuat q'ispiqarakito kuatpinaq sapamarkanakaru sararakta nawali famoso tupi acá Estados Unidos toqen uka cantada Navidad uka cantada Navidad iskija ukan hutarkipi ma pisqawaranqa suqtawaranqa ukama kuatpi upanakaru posibles korutap hatsas upanakaru naqtatito narup qanancharakta kuatuka pastoranaka walikusi sitaraki upanakar hamburguesa upanakar churap harakta kuatwalja hilanakarakki utki pastoranaka panaka nanakarupi ma aruki sartañ munarakiqa
nayaqkuatpi akmaytasiskas uka siwiliski kwaroqa panakar sañmunarakiyato hanumanakaq engañaysip hamti Tatit Jesucristo wilwarta waraki wasanakas laico haniwa Jesusaq fracasawaykiti ankuaste hariqawa esto humanakaq iyaw sapqañamawa humanakaq huchanipaq saptaqa haniwa manakaq qamaq Jesucristo piptate tatiturus insultapaq tawa manakaq qamsasa huchanitsasa humanakaq sañmunasip tatit huchanipaq haniwa qamsapqamte tatituru humanaka insultapaq tawa tatitunu wilapampi iwasan huchasnakaq q'ala p'amp'achata q'umachata qarurupi umarnakaruq qarurup sumqananchapqaraki imaq walqa timpuraki pasawayaq tatitunu wilapas wilapampi huchanakas q'ispi waraksqa tatitu aniwam taskiti wasan huchanakasataqa tatitu pirtunawayaqsta huchanakas haniwa am taskiti kuntiq lurktan ukanakatqa iwasan huchasna q'al p'amp'achawayaq haniwa am taskiti mayamsa manaka hanwal haqinaka hupaq sarakiwa hutapqañamataki huchamaste huchamaq p'amp'achata q'ispiyata haniw mayamsa amtasqiti mayamsa niw amtasqiti huchamata haniw mayamsa huchamata amtasqiti manaka iyawsapaqtati humanakatiq iyawsapqata aka tatit Jesucristo tatitu walpiku sisirakiq ukaratusti humanakanpis karakiwa nahwali arkanaqa tarakiyato narakunayman siktata kunayman sapqarakito pero nar tatitu yanapito uka COVID uka hutkikuaste uka naj sermon luraskarakiyata kimsa patak soqta tunkan uka markana karurakiwa transmitsip kana pesqatun uka canal toqirakiw mistus karakina walqa kanalan karakiwtqan hanin nanaka pagaptikuwa sitiniskiwa naj qawali unch'atarakita koreanaq siktata sipakito kunas natak importe nar tatituwa justificarakit uka umar munat hilatanaka humanaka apanukupqam uka human iyaw sañumapash pensamiento manak apanukupqam tatitu narupanaqa sarakiwa wilapampi p'amp'achawayaqsta tatitu wasanpi piniskiwa naqquat walikusisit hakawarakta yuqaqas qamarakiwa kan Nueva York kan hupaq ukan puchaqas hupaq uka Corograyso hupaq irnaq warmiqa phayarakiwa nayaqa nawalikusisita hakarakta kuat nawali yuspagarta tituro ukat uka yaqa markanaqsa kuntiq nahupanakarakam qananchitqa walqa tunka millón paqal millón kimsa qalq millón panakaq iyaw sapqaraki panakaqa justupaq saraki sapqe akan walqa pasuranaki intaqbare tat chimana manaka qananchapqaraki qarurupi sum mukam ullartaqarakiñan tatitu naropqa nay sawañ munapaq tatitu naropaq aniw k'arikiti anguasti chiq pachawa tatit Jesusaq sewaniwa hiwasan huchasat amtasqiti humanaka walikusisita phayatawa
Nawaliko sisita wakas karakta. Manakah munapjañamawa tatitur. Kwa tatitun arupan pirakiwa manakar kwamas orapja. Tatito yumaruyus pagarapxma. Haninanaka conslurapti anguasti huchanchasipjacto. Año kamapto. Kwatsti yoqamo mahkitanta. Ukat yoqam toqinanakaja. Kunut sumaq tukuyawapjrakit. Ukat wiñayatakiwa huchajanaksa. Apaqaweja hariqaweja pjrakti wiñayataki. Tatitun wila papi alpampachawejaraki. Huchanakas. Ukat chiqpachuyman pirakiwa iyawsapaqta. Tatito. Akawra qinja, siulto qinja. Walja qinakaraki utje. Tatito. Qal huchasnak pampachawayqa yaqipaqqa aniu iyawsanch munkarakiti. Hukamasti tatito humachuyma mana chuyma panakaro paralhayrakim. Humasti Espíritu Santompi poqtarakim. Humasti nanakampis karakti. Waliko sisita wakañmanapaq tatitun yoqam toqe. Ukamaraki umarius pagarapsma tatito yoqam toqe Jesucristo. Amén. Yus pagaratapaq tawa hilanaka. Sapa uruyaru marakiwa. Tatitun arupi qanancharakiñani akama. Kuatpi taqikun qananchaskaranyan. Ukam yus pagara